nga jujilenga ko ndomo tilo jalendo kasai munena otuka no kumelesha amalumi pa continuation shunuka uji ni ko etuka ko kumpala kasai yonse bikali bijiri kanyi bitani misanganteta bwase kabona mushindu wa kuya ako umpala ni kama kijila ki muntu pya kyato muntu achibijilu nukatu bota mkumo ni misankano yonse mundo ngomoto kasai munena otuka no kwewu omulomboji wa Ecclesia oje bikana Église évangélique de sacrificateur muchimenga achukulu cha sasa kimwena mwabu Jacques Ka Ambayi mwana tukamba weto mwaba watu kwa bono huko yomwendeka toju ko kala mukaji ula tubimbi ko ndeka ula tubu tubena ko tolwa tosa kachiro kwa mwana tukamba ati akwikila na hamianda jukala itamba kwa kushanji ya bantu kasai kajwa tuwela muchene baro cha mwipi lelo kile kwa kuna na hapo chibiri chana chibika la mtambo kulongo la munda mo Ecclesia wenda tuka basekele la nanga mufikulu wa jile jibwa ja wakuiji mutambo mwana wanza Kristo amatu kwa kunshibiri tubikala mu chibilo acha ushinuka bikala bansonga bajilongo lo la bansonga basekele utoka mchini pa jifest ajene na kunet kambaya toi ce que je dois vous voir ko invitation webe mu ndonga mu wetu munene tuntambo sankane tuvu mchibilo cha lile jibwa ya nyamawanta muntu wakule jibwa bantu bonse bale jibwa walwa nchimo cha kubima nyinu bigibi fulu mukanda wanzambi bana Kristo amatu kwa kumshiri ikale muntu alors mubuntu bwende wakaleji bantu bonse mume mukaji muntu awunyene kanyuma bake musanga ujiwenza chilejo cha kitabuje jaye toko célébrer chibu chende mumatuku makumi abiri mwanda mukulu nondo mwanda muteketi iske wakaleji mumatuku makumi abiri nasatu kulwebo ndo Makasai mwana mwene Kasai ndemba kwa mulamba nkanu secrétaire wa Chimote donc en tant qu'homme umuntu mulejibu tokusebera chibu kaji kaptene baye muchibiro achi wa kulejibo kwende nanga to uchijipa buloba wakati wa milene jitu kweji jinji pesha bansomo. C'est-à-dire, moi, pour faire c'est la journée internationale de la jeunesse sacrificatrice. C'est le tout premier jeune de notre église. Alors, nous bon sur la tête, nous sommes là pour écouter mes chants de Djambéji. Les collèges à Malu, à Djibouti, à Makanda Bouens. C'est-à-dire, tout le monde, moi, Bansonga, Moujimalu, à Djibouti, moi, puis Moutango, et le Kadimamo pêche Bansonga Bende. Wana bara bikale modeli enza malwao afananga le giso jijinaji wa mansongo mwekelezi alors mu malwao onso to kwa sanisha muchibilo donc domaine yonso vous représenter muchibilo achi donc to ka ndisanga jabuni yakumu na benyi bato badikile ntetu mene bakwidi bene kwa lwetu bantu bonse balu ndisanga to kusanga to kujemanja to kutubisha nzambi to kutangala nga ngibila ha jana bona je kwa wase bakusekana ntuku jamekela bansonga chishela kan jokala bakumana kwa kachipa songa lukala mundo wa Ecclesia wa kajema kuji mchuluba wone songa Ecclesia mikwawo différence kanini wa mtumela kwa kachipa bansonga bachi mama Francine ji mo kwamba muchiko sonne en tant que bantu ka ko dikishila nanti kaja en tant que malo ali mundo mwa bantu kujishila parce que nous sombelu wa mwana mwa kwiji tujine kalasa kaji mwa kwiji mutangwe kaji mwense spécialement wa maso et puis avant kufika wekelezo ba kwiji tujibenze jibo kwa kumanya muntu yonso en tant que mulombo dimunje jimumanye ba fidèle bon so ba Ecclesia c'est-à-dire ton nimena ni ya somba adresse yabo. Donc c'est un principe mupepeshe kujimwena bwana bisi kwa katupeshe luiji bakumanye chitu tuenza munda makelezi et de deux mukumanya kwa bantu abo njimanye to ni sombe luiji bunayi bali basomba munyu bali comportement kai tubaja munyu batubezi bijimu kai
puisque mulongo jwa bantu ko mu ba mani ko ba gérer bien tato. Alors par rapport à réalité wa kulongo lwela bansonga be to baba kwiji kalas bansonga baba kwiji be jini mani na ayi mabashila ko mo mutambo yele kaji wala wa kumpa jeune mo kwiji il faut amanya nzambi kumanya kwa nzambi c'est vague kaji tudini kalasa kama mshindo kumanya kwa nzambi mo kuji mutambo nyo amene kumanya kwa nzambi kulelela mubulela nkulondo kwa jishe ja muntu wa kufuna kujenza. Donc une fois que tu dis mon doctrine songo somo mu doctrine wo ko yimu tambo ne kajima bujishi ja ko beshita to en nzambi kujulu kumanya nzambi pingi tutumanya nzambi bi manilu kai bijiblishi de songo mu manya nzambi tujutubi muna musombe ujine nyika limukai mu vie sociale wendo jimu est-ce que juu la mu keju wa kijilani songo limukai wa chitemwani ikala kabinanku tujutubi accompagner ne maisha wana sombe bibi mu bukelengwa bende nzambi wali kwibiji songa donc galas on voit avenir roi ekelezi avenir roi ditongo ya Congo mujumbi bien sûr alors bumuntu mutu mo kujenzambi dicha ko préparer bantu abu kwane kama kaji ba delinquanto ya une longue galas muyele mushindu tu balama société mutu balama nyaba ya bantu institution nous le pignon de calibiti kuji ekelezi na shuku ditongo ya Congo bantu ba galas et jidumwechi sur bana ba présenter au moins du commune au moins ba to kitela donc ba bidji ba bangi ba ji ba bangulula université tu pas enregistrer ma diplôme bana ba longalasa bitu sankishi de tetu ba lomboji ba leji ba wala wisa tu songo mo kuiji kale ni morale mwini la bonne morale amani maru sombelo wa bantu kikaji songa ni wa muleji wa kulo pimaja bakaji papa uchijimujiji mukaumbe yasa tu anayi bilombisamo bikawenza sport usuku papa usuku kumamba tano usongo uchika weskive usukwenza no kaungu mani wana ito kikaje songo mishilo donc la bonne morale ça wali wande keji mwinai songo mokwi amanyi ndimu ya byanza kikaji goigoi to alongi ne malonso awanai kaina manyibo kujekelezia d'abord to kaina manyibo kuji muba la bana to malonso wa di constituer kuji famille comme cellule de base muji wa ngata malwa wa tekemu pratique ya péché bansonga bakola nao makelela tupatula muntu mulelela muntu mushi panufunko na mwe bamwe base mukulondeshila mapanga jikana yansonga muntu wa ecclesia wono bamwe base mutumisila nkayelo kuno kusela muntu wa ecclesia mukwa butamiti kanu baso no nkayeno panufunko na mwe bola kimi pate boshe kubenga kupe moto base songa shikampana sila bene mukwa mukajabole muntu megase nukanisila nkayelo bene kutribalisme ani kuchine kampana mwe wa ecclesia ningambe eyo ni to mu aspect eyo bwachi puisque pangi se lansonga kajwa mu ekeleze unyi tendelela biji ni facilité avantage ka utwa du selo avantage ugine tujitu no jibene jimwe munzambe mutu ya mutu jini kalasa kama katujitu yila kako ene uji mu pite mu kwabu anyi uji mu fekelele kuji mu kwabu tuponsu we tujitu yila kalasa kama muni bija binginja bitusonga kajabi ene uji avantage ule ni ya donc kako ene mushindu wa umwe na shumu kwabu akomplike mu kwabu musombele mu kwa tosho tuji sibe mchitubende maya pokola yosu jibene jamba ni tatu jitu tuno aji boss we tujitu consommer na shumu kajwa bigile wona nka mwa kujime habitude okutemba donc kubenito mwa kujuji consommer mwa kuje muntu ju musomo principe ya nzambi mwa kuje kingi ne jalelo tusiji mu kana wanzambi sikalo mwe mwa kuje ngoko mu kana wanzambi tukunuka ni alors non jimbe ngabwachi puisque d'ailleurs ya kujiba jeune babuni bajiba sombele lweu mubele bien ni chelo mokusela mwekelezi gato wachi imonisango chiselesha mukwabu mukajisingenzi conviction campagne alors kusangana ni kimbito ilanga kimbito mon ancien secrétaire wa sacrificature vous jeunes célibataires oui kunanga ailleurs vous wana bole vous modéré mu journée de la jeunesse wa msangwe mu fiancé mu samedi quoi mu ko prédoté mu jisambo medali to constitué mwana uji mu ko prédoté ki mo ko kito alors conviction yende biende wa kuita bujini mais préférence wa moi ko mutambu ne lekadima ujine njimusu luselanga na entraîneur
Et aussi un autre élément. Mundu mokuye kunanga buka jibambe le ba ekelezia, même le baka jimo ekelezia mo. Zibichilu tatula wina shimo boka bako sanga ni mwa banu wado auto. Oza lokalo le mundu we. Tuki boso tuki boko buja ko bum. Kaduka oyo bambe le tseke ko ni sombele mu ipato. Tout c'est langane. Walo tiba manyanga ne sonne. Et puis mon kusomba kwa bwa mba manyanga ne déjà bilé. Et wotu musuno, wotu musuno. Et même moi ko libibi buje na ngala déjà des petits caractères bakaki pas mal ko maîtriser entre bon. Uchi les gens même. Chez nous ils vont me bâtir ça donc il va le bon bâtir ça. Maman Irène. Ba le point c'est que kushika chingu. Onju mikala ngela moyo Maman Irène moko das nyashika mikala mutamba ku mukala hende mwana wa mweklezi wakati mwa kuji achika nku mbangu wando ngomo to kulipenya na avant de te couper maman Francine. Bantu bajipa imaginer. Bali muku selamu comme si les gens ba kuiji mu ulete le Kasai. Je voudrais un peu mungu chetu tatouage. Maman Irène ki mwana Kasai to? Mbando 100%. 100%. Ujibi kwa ngo to konso. Ba to konso o keresh. Donc zambi ujiwa bantu bonso. Kuji bantu bajibita bujenza baba kuje quest. Kaba ibena Kasai to. Kaba to bena bashu kumo mutamwe ne kabibo. Mais ils ont cru. Ailleurs, maintenant encore, bajimo, bita bujenza baba kaji. Donc dans le baji babwenda tane muchinto achi chicheze bibi. Baji babyumva bitu mona bodi. Balo munu kwa zamba ya baduba wana. Bon misamu yosijana muchuluba. Si moi kulu wa mu prophetess. Mama Francine. Ukamwe kunkamba. Kuini chimo no tumwe chema ndimo kwa Mama Francine. Ukamwe kunkamba si. Ukamwe mfu mwakulu mukwa bukuntwa. Sipatona mwakulu wa kwa buji mwakulu tuzabi mwakulu. Epi mwakulu tuzabi umvwa. Chiluba sinjojo si. Watu bebele chiluba simbenzi bibi. Mbona tutoka tubukelele. Mbona mvoye kwa nukaja. Tutondo kali to mwetu wa Kasai munde na babu batubikala basukulonda bolo baseutu. Pon kanu mwako imwane tu kambaye ambiasi tukala wa mushindo mwa tunoka ndongo mwetu wa Kasai munde na. Ndibikala ngenkweleke fukana kwa mwambo sombelwa wa banso bikano kulukala songo kwa pala mshoto tsansa kwa kulobola ecclesia ono kulukala songo kwa mujilu to kulipinjina na ngomyani kuchukala tambwa kushana na sombele ya bantu bansona na monde wa Kasai. Bolo se Kasai ndongo lukala Kasai munde na tabe bikajilu bya ba songa be monde wa Kasai donc moi tukala tambwa ne kapa kachipa chupa nkubetanga na anyi myandi bijika bengo wa religion myandi ya coutume because la ngani bietu ni julo ja religion je mushulu banchi ni julo ja ecclesia monde mwa ko mwa ngati mundu mwa pulo mujilu we malubu songa est-ce que moi jikali petana pe jikali tamkuta kulukanga na mungu yo yichi jitunga ja bantu bakalani kaje no ko développer to bitu kala kato ba respecter culture wetu bitu kala kato ba respecter religion yetu to ni pêche ba ko buluta ni ba mpeyo ni kwa misa kajibi tabuje mbambi kulele puisque njimwa kuiji njibi ani mulombe kuva kwamba kulele kwa mshoto Yesu Kristo kimulwe kitonda konto Yesu akalobi ende babakalwila yabo gitumye chikatwe na demande bakutendelele mujinja Yesu njimwambe ne nimpeshe kwa kuchinja tutuona kwa tufilo wa vile message luse kaji ngine lumu lwembe babona kwa chitonda mon français, mon frère, mon frère, le Congo n'est pas demandé de prier au nom de Jésus. Dis-tu, mon respect, wa culture, wa coutume. Je vais bien parler de coutume. Ni ngakulu kwa coutume. Puisque quand tu coutume ni mpe coutume bibi. Mibi ni yepengle, ijimibu ituwe jantatu. Puisque quand on dit que coutume, maintenant on va les coutumes, tu cha mupomo, majimbu. Mais jishimbuchi tuji muchiluba kako ni kitu ngi j'inventer j'ai téléphone yo kaba banga tulunga nyi mujimikishito c'est ça la culture mikishia kwa ya kwa bunyitu ijiba to ajila lunga ni parce que tout ce que nous vivons par globa hapa
Biti bifu no monde invisible. Monde invisible là où tu le bachilele là, monde wa bakishi. Esprit qui c'est français. Quand tu le ba esprit, tu le ba égal à quoi? Tu le esprit, tu le ba chi. Mukishi. Qui nyuma c'est le grec. Mukishi qui esprit oui. Dit on nous sokons province ou dîner mikishi quoi. Ba dîner sans ut de levanto ba quoi. Bon quoi moi c'est mon province bantu bonso ba tendele mikishi quoi. Maman, elle de où tu n'es pas kunonda. Ba tu n'es zambi bonu. Tout cas bon surtout que pas. Mais bon je que bana show moi ka tendele ba tout to. Culture wa buju lomba li bikale na nku. Njimo ikushini. Jinge bishi ba kulumba ba muso ko amufu. Bintu bikuze toujours couleur rouge bala butiti. Uju ngambile ne. Bo we kwa ngata visa. Kopete makanda ko muso ko. Il fallait bantu bafu. Sacrifice toujours mona chi couleur au mashia bantu. Mashia u ngajenza ni bantu obujambeki ni kwakula kunikwenza kwa kampani. Batu babele lupila. Mufu ya kumujuya kumuke bumulukita ujimu hayi. Mufu katumulukita to. Ati mbijwa chanchi subu. Sati shikaji chile bulo basi. Ati chakula bumuntu gogo ile chintu cha chanani. Mufu ujimu abu ujimu somela upa tule lungi yumwambile kwa uji nabo. Vous aurez la solution. Bati mandeleja atangile beza bwalwe. Même tatu wani mufu. Malu ankolele. Et je vais invoquer l'esprit de mon père. Chilibo, Chilibundu. Mais c'est mon avocat, monde des esprits. Donc on va baiser discours. Comment de Pikipavita, comment de Lumumba, comment de Kasavubu, comment de. Tu te penses qu'on va te dire comment de Kajimo. Tu te penses qu'on va te dire comment de Kimbang. Nous nous clair, oui. Nous n'avons pas de banque, nous battons Kimbang, nous va briser. Bako nous ba nous be dans kama. Kanya usiba baba jomo na kribi province bako. Kati sinye mambele ni muti masuko wa bwao. Baba ngokweli bya Kongo de kajimo mwako ichi. Ni bi bene ke. Kasi bene umandile. Ngana mvitu balo. Si ngame chisi mwane ba manine batu benze pipi. Kama fuba bi manye to walo kwa mabwalo ku bangulule ki lupu ngasingwalo kwa bubumfu pipi. Sinye mambele ne benze fort. Bati mettre en tête mumitu ya bunde batu benze pipi. Mais tout le monde même quoi, oui pas tout son nom. Un grand homme de Dieu, moulu musoko moi pour le bantu bon musoko yo. Zambi musho le muntu musho bantu kuma le mabi. Ba mu ignorer. Qui moi le to mi buju buju zambi. Quand tu te ba depte ba muntu awo. Nous réclamons cela. Nous kana muntu mu pangwa ba kati mu buju ngani. Nous le kwidile njito ngeje kumpa. Kana mu ijibato ni bena mfu. Anu bajibu bashikule ni muso kwemo bakatu mu. C'est moi tu peux mulele lo muntu wanzambi. Mwana zikamba mwa wanzambi katuche foto. Njinga bila kana katabuluke bitu binsama. Mwa wanzambi katuche foto kachupa kali bantu baba bantu. Kutumu muka na zamba mene mulawu kwate ba. Mulawu au ki ujumwe. Pani bintu mbola muntu mufu muka dinzambi meme nkumbika chi. Je peux pas clamer. Nous sommes un peu de jambon. Si les gens qui ont dit bijuma kalbine bijuma kui kalabine mais qui vont demander ma casse c'est ça qui est très complet manuellement. Maba. Ndi mo sanke ne ndonga moyo be. Utabuji kupinga na bichi. Mbeke la bichi. Donc je crois que tu to uchaba ni mshunu ujubi kenyechi puisque il faut tout manier. Batu wa mchulu bane biwa takunka, biwa jishinda, wa manyecha kukushinda nchi. Kana Kasai, Kongo, biwa kana kwenu mwende biwa, wa manyecha kukulula nchini. Bile de kai ya kupangisha musoko waji, wa Kongo wa kuivolvele, nangu musoko wa kana. Wa Kasai, kashima kasana tete. Bile bijibi ya bundu. Bana balelu, kapa chituba china, mutuba mchulu bane ceux qui tu mené china balata c'est une vraie culture tatu kama tu bamuleje muntu baba kama tu bamwanyi na to tu akakola tokaloma tukola batu amelene bajibabu wakula faut que je me sponge nzambi webe muleji nzambi
Yego kula. Ujikisha toi c'est dit. Kimbi tu mezeka le to. Lewe ubile libakuwela kabidi mungusu ko wetu. Tu toka jimanya nguma baka. Batu ba fait ba pêcher ba tu facture to. Ba kulonga kala sa pays. Lusu mundu lwaka bokune kubuku ngujala ba kulwe le pays. Non, balu to ko Jean. Kasai kaka no facture, wako c'est mon cash. Tu coupes électrogène. Upinge pa carburant la chikulo mbomu lo ngene carburant. Gabi ya bundu. Maman, nous c'est le bon. Nzala. Le pays va mal. Et puis mal du pays où il y en a, nous t'as tout le dit ni ba créer, ba lu kebesi tout tout. Omi boise muleji Zambi. Kaji kuji manso ba lui kala musa so mi kala mo iglesia. Mulo mojo un pasteur wendo lwa. No mo ende antene mulo uju kala mo lela. Pêche moi wa bonne du pasteur tete de mo do jumule tu kama chifu mwanda bibia ni pêche lui kala bien vendre bon non ba bibanza ba lui kama mwana o mulowa kwa kwamba daji mwa Boston ba daji mwa papa no ba papa daji ulwa se ki ye kujinzambi daji so mute kuchuko ku ya usoma kwa bon daji wa nyimuni nemeje nkwanda muri malwa bonyi musumwe bajiba mu muchiluba ne mukalenga katune mfumwende to fumwende muku wene muku bachini mukelenga tuni fu bachiki mama ni mukelenga tuni fumwende to fumwende pasteur wene kimbama na mto bachi. C'est pour dire que le parent a un rôle très important. Nous sommes loin muleji jinga mulule ne muleji nzambi muleji muko ne mula uju kwata pasteur muko ne mula uju kwata lebe ujili lusanzu kai munda mwende bulima shebani ani munda mwende bulima sha pasteur. C'est une grosse erreur où tu vas te déléguer. D'abord, confiance, mais oui, na pasteur, vous dites, ouais, rôles. Jamais dit le pasteur, il peut bénir mariage, surtout dans le domaine du mariage. Vous dites, alors, il y a des écoles. Jamais dit le pasteur peut bénir mariage, surtout quand il est le badjou fait le bien. Pas fait le bien tous. C'est-à-dire qu'il donne la valeur à la famille. Kati mushimu ka ujibi kujimu kapisi kijiba katika jenzeke mwana ukanyuvu ile plus pasteur wewe kuchimu ile mlejiwe ukanyimala ku compliquer nukono ukanyuvu moment de délivrance kale pambola ma zoboy mbinga nyabi parce que c'est toi qui as créé tout ce qui est arrivé. Ba pasteur, faisons la part des choses. Mwambi ujini jijanza baleji bajini buko kishibu buba kwa kujinzambi mbafundo mukanda wanzambi ni mwana nene kabaleji bebe na nkumatu kwe baba buloba ikala bunya vujijibwe. C'est une institution de Dieu. Ujulu kuna nga pasteur kube baleji mbuko na shibo mo le mupong baleji beba nanga na shibo mo le mupong puye ni mupong mubi wakati kuship ujika mushote ujika mukuship to c'est que mukuna me uko wana kitu to kula kwa abantu ujuma kale muni mwimpi bwana wewe kali wale to kamba ikaza tukonoka ndongo mwetu tokwina na hamianda ya sombelu ya bana abamukasai bijikala musambi akushibidisha bantu wana mushindu uji tufule chileje mukajuwe ntamujibaka anyi muluma wa mukajufwa balongolo la kwetu oto tontulono to tubikila mwa pasteur alikuwa manzana esi juma konzekana biji bienzeka mbovu ngamene kuji coutume itu tout valoriser kuji coutume itu tout valoriser kabisa. Par exemple tatu wakufu anyi muluma wa muntu wakufu mukashindwa kushana kwetu batu benzimu batu bashikisha mukiya batu baheto plus loin bangata mwakuni wa muluma uji mufu ashetu pele apiana mwabaje ke upiana to kwa kushikisha muki wa lufi fo angata mukajwa mwana to zambi uji ochinjinaje kwa kelejo abakwiji kakutumuki yao kabisa njimo kutelele baji baboyi balu babafu. La parole de Dieu prime au-dessus de tout. Avec intention, vous voulez les voir, vous tout entendez. Vous tout même contre moi ban. Pas tout mona, vous tout fois.
mufile mu mujumanye mu chileje lukadika tufuto chileje lumfwa sina kufila zubwani sinyeye sangana tu ya muluku bayene mchita luchani musale wa majilu baba wani tumuna ba pasteur bonso bimana kabidi ba to sangana abo ba mushibu tu nordre to bengi ba pasteur nyonso ba yawo to longo la alliance lele moi chaba moi bana ngabili to alliance mwelele mu chitande cha muji mais puis là moi classe ça c'est dans la maison où doit se passer. Et puis nous sommes l'alliance c'est la prière qui va bannir ma contact yon se dit il faut puisqu'il lui fondait les châteaux comme ça pour les monter l'oufoulen. Mais c'est pas dans la salle de funérailles. Puis mieux le mène pénis. Église de réveil il met tout gagne, je sais pas. Mais on doit vous pas de nous chez moi dans la maison qu'est-ce que vous faites? Est-ce que nous tournons la de Mouzouane qui caille mon coup de montagne de Kadima, mon le Chilien? Parce que mon touf, mon lume, n'a jamais caché. Tout ce qui est chita, couchi comme ouf. Tout pays maintenant, compas du tombeau qu'on quitte. Balomboji, ani bantu basumula kujekelezi, bajiba pinga na ton Mouzou. À l'époque, compas de tout futuina pour baptême. Tout baptise, puisque tout vous ne baka tout kanji kakuji la bafou. Moi je vois moi t'endeler que tout dit la mon photo moi t'endeler que mon fois il faut 5 puisque moi du moi mon ne ku jiba pas du jino du kanganji le wende kenu wiko kenu tangele ku yumutangele ku yanyita kenu fiku ya mutangele bindi alors à l'époque pour mon tout dit la mushindo au bavu ba inende to ku mai ba mu baptiser ba mutu mu mai mais aujourd'hui moi lo ka ku jumuka moi manzali ku jumutangele ka jiman kayeno quand à disposition ba ni ka bado wa ku enzeka tupinga na munzuko batete ke bantu bapenda mu chanza babalongele mai banwe point fini point bar iponso bakaje bakafushi balo kakwena umuntu nasho umuntu mubuluka mutu oh nupale mulumina abantu kumwenekele nyet hachi mupongo kadi wa chibenchi ukaje mwenda uyifuto kwambe apinga kwele makulono tumi balomba za kushibolo to chibenchi chakwezeka mukaje wakuchitonda wakuchita et quel est ce que je voulais moi je ne peux pas je vais l'église n'a pas de rôle à jouer là-dessus. L'église quand tu es influencé par tout le monde tu as moins chito pas du monde n'a pas souligné les raisons il y a quand tu me n'as pas mais moi non moi peu importe tchakufik je vais récupérer à ce moment moi décision finale bah tu vas le diable. L'église a tout dit pour faire divorcer dans tout temps. Oui, mon frère, l'église va mener tout du temps enregistré divorce il y a couple qui va t'aider les lettres. L'église a donc tout va mettre doit être. Tu bien comme ça on va calmer la banane faut benza bikatu le campagne pas du moka jumwenda juluje ecclesia. Maman, kuji personne morale toute une famille ou dit première personne morale. La famille doit siéger. Église, pas tout cas, il m'a mal à dire le contact. Au cas où moi, nous nous le colonna, comment il beaucoup le voulu le tomiki, you, quand il faut le tort. La famille doit d'abord siéger. Par famille, on entend qui nous le moins nous cacher. Les mots cachés, nous. Parce que la famille, on va beaucoup s'engueuler. Ou comment il dit pas le mabou que je wenda, nous le gérer tout quand il fait que je vois les familles. Ou gérer voilà où un jour où tu as bouché comme fou ça. Conséquence qu'elle m'a collé. Parce que ça c'est la sincérité qui prime aussi. Moi prier il me calé sincère. Moi quand je me calé sincère na kenda masangi muntu campagne dindo me du celulele là. Moi le mu itabu sur la mokage l'église doit prier. Malo ko j'ai. Vous me pignon wale. Mokage ka filma ni kabiji bobile ya jambe du tout. Apuju foi puisque ba kwele le sens comme vous. Ba mi ba ça. Maman, Kasai Chisamba Chimpebe. Je peux encore évoquer un autre élément. Malo Kuneme Kakwaba. Nchile. Usangana Muku. Wewe Mundo Munjila, Muku Wani Momo, Uyulubilu, Ushilaji. Nchile le Chakwetu. Tachi. Malo Zanda Kuluga Puku Juna Manu.
Moukoua qui moi ni sima moi. De la même manière que moulin de Moukajan, moulin de bien. Chitumba lombo muchilungwachi, c'est le respect. China mamwene ebe. China mamwene wa mukaji ebe. Qui voulons de web, on peut parler. Attends. Moukoua ni tout là, pas tout guinéen comme ça. Même Moukoulou ndouani, Moukoulou quoi, tu peux t'engager, on fait des accolades. Pourquoi on est même Moukoulou comme tout? Ah bon. C'est bon. C'est que même je ne suis pas l'église, mais quoi, bien ce moment. Maman, il y a des coutumes que l'église doit bannir. Maintenant, je ne peux pas blaguer avec elle. Avant, ni tout qu'elle me bilongue du quoi, mais la cam. Quand tu vois respect, maman je la respecte telle qu'elle. Mais c'est que tu dois écouter, c'est quel que soit du la religion, les coutumes, que tu as effectivement, il y a des coutumes à prendre. Religion, on l'a appris coutume. Coutume qui est le religion. Parce que religion, on le voit. Attendez, depuis les cas, ils m'ont récupéré, ils m'ont dit que depuis les cas, ils m'ont banni, tu vois, le maman, nous pouvons siéger mon bala, nous cajou du chalo bala, bon ou couper nous quoi, bon famille comment tu. Il y a des choses compliquées. Dis qu'on peut te laisser comme Djabou Kassai. On dit que Bachilele, Batuni Chilele Cha, Moukaji, Moussegi, Polyandris, Moukaji le Mobabou, Sinkasai. Mouchilele, Moumani Chilelachi. Oudjou Chalabou Chilelachi, au moment où elle n'a pas adhéré encore à la religion. Mais pas que mon boka ou l'on est là chakwa buchimani. Manji janzambi. Mouji janzambi mouji principe, mouji éthique. À moins que l'église et que les gens ils tabouchent pas, mouka janal pas le mababoui. Là où je continue le chile. Quand tu dis que l'église quand tu tabouches tu chabonachi. Éthique ouais que les gens où tu opprimé pas mouka mouka jan. Chile là. Kuji tu quoi mouka bidi chabuka jiba musela. Munji ya munya kusela mouka jikampani. Kujimuso kumukwa mukasai mutwa. Jambe jina mukashukumbuka yikujibale jikuyi kujimulu mwana. Tato ni mwana. Okema. Achinchile le chekelezi kulegela. Tulegele tuina. C'est bon toujours. Ou soit vous aimez une chose à son contraire. Apiki bile bibi jekelezi ni boku sombela chendele. Boku bijikisha. Polo bijibi debi boye jelufu avec le temps. Kaji nchimani kene kumuso kwao bitu na kwao ni mbele bado mabaya yekuse batu bebeja uyai kebeji wakajimine wakapambuka kujumu mulu mungu Afrique du Sud kwaka ngane kasai moi ekuse le Sud africain alo kwa raison ya na pete mukana jijenze kanchi culture Sud africaine ujumu kujimu musoko wa ni batatu ni baba peu importe leur âge. Chaque week-end, vous dites ça, vous avez challenge. Muntu no muntu ya buji boyfriend ou de girlfriend. Baba mama ni tatu wa buji makam. Tatu mama ni baba buji makam. Kwa hivyo loketa na mwanzo buji. Uji mu fuchi twachi. Pinja wewe ya kuse. Mwana mukasai. Mwana kasai. Wako ebeshe ko kutumunya. Donc il faut qu'on manie coutu ya batabile kuchimshi. Ouais, tout comme bonita. Soma na mwakata tebe. Utumu Kenya sérieusement. Ba tiba lokuma lokon ko jimu ko wende so dizao. Kadino ele mene nutunu lo apa ka nutunu bishi nkundu ya jimu yuka do kuji plaindre ne. Muka jani kachimu kisa mu mukimu ngone kato ujipe. O kutuma ni kuneko bitu mudu mu yuke muka jimu ko abu mudu muka juke muka mudu mu ko. Kebeshi wa kama mkaji. Tukufika kundike lukondo moto wakase mujina tukabenza minute mibitire kwa makumyasa tu anuka kumukese mu tukufika kundike mono tukambai musantu nuka matuka yalo kumpala tuno kwambili bantu muchikoso cheva muyuke twangide Chile ne chansomelo wa bantu kujituchi nemeka kujibile ni kwangata kujibile ni kwangata
if les chika si chabana betu bene kasai kushikisha bene kasai ni chile le chamulume imondo mukashipukie muntu to jibaka ndeka wani hotel bichi wani pa moteur umu ufwa nanyo metelu tatu moteur muko hapo za mujimu wewe kachibi wikalo wewe umunene buju musela ukinye seke kwa kushinga kwa yitu kujua jua panga kubuka seke muntu akakukwambulu jitu biti kele yitu kuluseka le surtout mumalo ajibaka bana betu bene kasai batambo kupweka bikole kusombesha mukaje munzu bohinde culture ya kwangata ijiku kujimi kwa culture ijikai kwangata tu benga ni moyo mujimu kuyemanyina kwangata mukaje utekene wewe uko na kuchukuko utuju wenye ngani utuwende ni ngani utukopolunga ni ngani balungu culture mwana tukamba une religion bien quand il le comprimer kutamba sombeli wa bantu to religion a fonctionné selon sombeli wa bantu kwa kutangelene lutatu la kubwelele pe tulungushe tusombeshe kwa kana nyuma imetwendeshe kitoro yetu pia twasikijwa bonye twasikijwa mama français twasikijwa ko rwanda mu mutaka sai kuna tokufika kundekelu kwa ndongo moe tupeka nyeluko mafangajika akufila ntupeshamo nimelo ndufunjira kana kanchiko simu nimelo chikali kwa tokai bwasi mushundu odo tukwenzo asembe ngo moto mushuko ko mpana buloro kabichi mo channel wetu wa YouTube Kasai Munena TV bwata kutoka ndongo moto wa Kasai Munena tuje muzidilo jilenga kumbaze tanonku batu karo kumpala ni mamanya pia mapya bwasombelo wa bana ba Kasai anishai nikula ikumbaze